hamutu fala ministra film iha komando pentel regional kusia menu maluk sira hatu inform vai to botri kata kloraik ne esorso kusia comando pentel regional kusi consegue captura ricas detido ka prisioneiro neve makhala lakon kusi kusi. Tiak muluksa hanisini tu bocra reno kampanye rusila timnestenian ihanebe sforzo makasus pente regionale kusi consegue assicurona detido ka prisioneiro nebe makahala isay kusi kareta prisonian iha Tribunal Primera Instansia Distrital Ekusi di Dadaun Ihona Komando Pentel Regional Ekusi. Atau informa itu bocor kata kedetiune alai saya busi kereta pizan iha semenukutuk wan hiramai til julgamento iha Tribunal Primera Instansia Distrital Ekusi no hafen halai saya busi kereta pizanian informasi espalha luz conexão Balulus minemos comando Pentel Regional Ekusi orientação ba civil section sira iha Ekusi hamutuk serviço secreta sira consegue Gloriona Hicas detido prisioneiro nebe maka halai sai usi kereta prisonian consegue assicurone komando Pentel Regional Ekusi.
Bay na bot tadi. Bay na bot ni. Ha? Mabote, chikre na dia. Chikre la dia. Bot di maka. Bot di maka. Nasa nito po sila hinumulog sila. Komanda sa Gasura iha sala polisia komando polisia regional Kusi. Ya. Parabéns, senhor comandante. Faz força. Dia maluk sirah idane maka nini noran si live streaming iham itu esforço maka susi pentel regional kusi konselor ki kesona de tiduka prisioneiro nebe maka koko halai sai husi kareta prisional no asigurona iha sela comando pentel regional kusi. Obrigado para a vossa maka colabora Livsen Pesan e parabéns para Pentel Regional da Puxi maka serviço amite parte serviço secreto sira e consegue assegurar uma prisioneiro nebe maka hala la kondisi kareta prisão nebe maka prisioneiro Tribunal Primeira Instância Distrital itu. Ini nih makan minum lagi sudah tim kusya hausa kau hatau dari